Voice. Jambo, sauti hapa. Sikiza. Mhubiri, unaweza kuwa na mhubiri anayehubiri katika jukwaa, lakini hahubiri ujumbe wa Kristo. Hahubiri injili. Kwa sababu nishakwambia sana, si kila habari njema ni injili. Kwa hivyo injili ya Kristo ni ya kipekee, iko kivyake. Okay? Na utajua kwamba wakati mtu anahubiri injili, ukisikia mtu anahubiri injili, anatangaza judgment, anatangaza ghadhabu, anatangaza mauaji, anatangaza uharibifu katika injili anayohubiri. Anatangaza kwamba maadui watakufa, wachawi watakufa, watu watashikwa na majipu, sijui kutatokea nini. Ni kumaanisha huyo si mhubiri wa Yesu. Kwa sababu mhubiri wa Yesu anahubiri uzima, anahubiri urejesho, anahubiri ukombozi, anahubiri msamaha wa dhambi, anahubiri utakaso, anahubiri watu kurejeshwa katika mpango halisi wa Mungu. Kwa hivyo ndio maana utajua kwamba mtu anapohubiri injili, utatofautisha huyu ni mhubiri wa Yesu na huyu ni mhubiri tu anahubiri mambo yake. Kwa sababu hauwezi kuhubiri ghadhabu tena uhubiri huruma. Hauwezi kuhubiri kifo tena uhubiri uzima. Kwa sababu Yesu anasema, mimi nimekuja ili wawe na uzima, tena wao nao tele. Oh, hallelujah, hallelujah.